Ime kapitu nga salmo. Ipakimalo nga pakiddaw ta katunungan. O afu Diyos ko, sikaw iekku pakikuragan. Karitu iyegu ma tamadaddag iranyakan. Tanirangamin emma nga palyaran. Tanu ari, kagita dano ka ileon, ay gugunadda nga papirisilan. Talugar nga awan tumakapalyag niyakan. O afu Diyos ko, no ega inaliwatak ko ta sinilaman, no ega ipapanak ko nga katagarulyan, no ega ikofun nga binaltagak ko, o no kontra nga sinatazyak ko nga awan to gafu, daddagadda paray, nakokontra ira an naedda gafutan, papatayadda paray an natadavun edda iwalang. Gafu talusom tumaddag ka nga na o afu, ikitaporay ira nga kontra ay dafungam mo. Malukag ka o Diyos ko, an naemma nga ufunan, ta ikaya mo tumatutul ikatunungan. Patarod dayam mo tapalevo mo ngamin itotolay, ay tautun nga jam mo sikaw nira imam maguray. Tangamin nga sinolay, sikaw imanintensya afu, karito sentensyama segun takatunungak ko. Taamum gamabba to awan to naliwatak ko. Matunong ka nga Diyos ta innam mo inono an nafutu. Karito pagimangam mo imarakay nga makamakwa. An nabalabala tammo imangwaira tamapya. Iminangyego niya kan ay Diyos nga katanangan. Danuri imatunong ipafufutwada ay enna nga palyaran. I Diyos ay matunong nga manintensya. Imarakay ay magga-kastigowan na. No ari nga mababawi itotolay ira, ite na Diyos ikampilan na, an naparanan nagapa ipana. Paranan na imakapatay nga armas na ira, an napakagaban na iumafaafi nga pana. Innam mo imarakay nga tolay no mapanono, maplano taguluan na mangwa ta pangilogo, makokog taavu nga katagatan na tanakwan, ngem imataga taw ayaya gabbalaman. Yaya gabbalaman imakastigo ta marakay nga pinanono na, yaya lagapa imatakitan na panatazi na. Mabalo-balo nga tayafu, megafu ta katunong na, ikansyok ko tayafu nga katanangan ipadayo sa. Ime kapitu nga salmo. Ime kapitu nga salmo. Ipakimalo nga pakiddaw ta katunungan. O afu Diyos ko, sikaw iekku pakikuragan. Karito iyegu ma tamadaddag iranyakan. Tanirangamin emma nga palyaran. Tanu ari, kagita dano ka ileon, ay gugunadda nga papirisilan. Talugar nga awan tumakapalyag niyakan. O afu Diyos ko, no ega inaliwatak ko ta sinilaman, no ega ipapanak ko nga katagarulyan, no ega ikofun nga binaltagak ko, o no kontra nga sinatazyak ko nga awan to gafu, daddagadda paray, nakokontra ira an naedda gafutan, papatayadda paray an natadavun edda iwalang. Gafu talusom tumaddag ka nga na o afu, ikitaporay ira nga kontra ay dafungam mo. Malukag ka o Diyos ko, an naemma nga ufunan, ta ikaya mo tumatutul ikatunungan. Patarod dayam mo tapalevo mo ngamin itotolay, ay tautun nga jam mo sikaw nira imam maguray. Tangamin nga sinolay, sikaw imanintensya afu,
Karito sentensyama segun takatunungakku. Taamum gamaba to awan to naliwatakku. Matunong ka nga Diyos ta inam mo inono an nafutu. Karito pagimangam mo imarakay nga makamakwa. An nabalabalat tammo imangwaira tamapya. Iminangyehu niya kan ay Diyos nga katannangan. Danuri imatunong ipafufutwada ay enna nga palyaran. Siya. Imarakay ay magkakastigowan na. No ari nga mababawi itotolay ira, ite na Diyos ikampilan na, an naparanan nagapa ipana. Paranan na imakapatay nga armas na ira, an napakagaban na iumafaafi nga pana. Innam mo imarakay nga tolay no mapanono, maplano taguluan na mangwa ta pangilogo, makokog taavu nga katagatan na tanakwan, ngem imataga taw ayaya gabbalaman. Yaya gabbalaman imakastigo ta marakay nga pinanono na, yaya lagapa imatakitan na panatazi na. Mabalo-balo nga tayafu megafu ta katunong na, ikansyok ku tayafu nga katannangan ipadayo sa. Ime kapitu nga salmo.